posne loptice od urmi sastojci za posne loptice od urmi, 250 g urmi, 100 g mlevenih oraha, 150 g šećera u prahu, kakao, rum. Posne loptice od urmi se pripremaju na sljedeći način: umesiti testo od urmi i šećera u prahu. Testo rastanjiti do debljine malog prsta. Posuti šećerom u prahu, a zatim seći kvadratiće i puniti ih sljedećim nadevom: 100 g mlevenih oraha zašećerenih po ukusu pomešati sa malo ruma i napraviti gustu masu. Na svaku kockicu urme staviti po 1-2 kašičice od nadeva i formirati kuglice. Kuglice po želji preliti glazurom od kakaoa. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.